akanyamuneza abanyarwanda bagize basubiye kubona ikiyaga Tanganyika. Turibuka akanyamuneza abanyarwanda bagize basubiye kubona ikiyaga Tanganyika, basubiye kubona umukeke n'indagara. Indagara zirarikoze, indagara zabaye indagara kuri murandasi. Bati Perezida w'u Burundi yacyuriye u Rwanda iby'indagara ruhaha mu Burundi. Abandi bati reka da n'iby'ikiyaga cya Tanganyika abanyarwanda bajya baza gusura yabikomojeho. Wareba ku ruhande ukabonaho Perezida Neva ashimangira ko u Rwanda ruri inyuma ya kudeta yapfubye mu Burundi ku bwa Perezida Pierre Nkurunziza hari mu mwaka wa 2015. Ngo ubutegetsi bw'u Rwanda nta buntu bugira. Ngarukiye aha naba hari ibyo nciyemo kuko yanahamije nabyo gutayanjwa aca ku ruhande ko leta y'u Rwanda yigisha ibikorwa by'iterabwoba n'ubwicanyi ku Barundi icumbikiye batavuga rumwe na leta iyo mu Gitega mu Burundi muri gahunda zo gukomeza guteza umutekano muke mu Burundi. Ni Red Tabara. Turi saa 6 z'ijoro n'iminota 56 tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu 2024. Ati Barundi kazi, turangije umwaka turi mu gahinda kadasanzwe kuko Burundi bwaraye busubiye guhekurwa n'abicanyi bo mu mugwi w'iterabwoba ufise icicaro mu gihugu cy'u Rwanda. Uwo mugwi waciye uhungira mu gihugu cy'u Rwanda uraharonkera inyigisho z'iterabwoba n'ubwicanyi. Mbere yaho gato hari tariki 30 z'ukwezi kwa 12 mu 2023, Perezida Kagame Paul yari yagarutse ku bantu atavuze amazina cyangwa ngo agire uwatunga urutoki, kuko yabivuze muri rusange ko bashaka gushyira u Rwanda mu kaga aribo bazakajya amahubwo. Mu mvugo ye bwite idasa nk'uko mbivuze kuko ntanze igisubizo kitari mu mvugo ya politike. Ati kuvuga ngo umuntu arategura we imigambi ye guhungabanya umutekano w'u Rwanda ni ugutera u Rwanda karushwanyaguza. Icyo tutazi ni ikizi. Ahubwo bizaba kubatekereza bigira gutyo. Ibi bisa nkaho bamwe mu babwirwaga harimo na Perezida wa Congo Felix Tshisekedi wavuze amagambo adakwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Ati nzarasi Kigali abanyekongo nibongera kuntora, nindasi Kigali Perezida Kagame azahunga gikurara mu ishyamba. Hari tariki 18 z'Ukuboza mu 2023. Mbere yaho gato yari yavuze ko Perezida Paul Kagame azarangira nk'uko Hitler yarangiye, kandi Hitler yapfuye yiyahuye nyuma yo gutsindwa intambara ya kabiri y'isi. Ubu mbabwira ibi, Perezida Felix Tshisekedi yamaze gutsinda amatora yo kuba umukuru w'igihugu cya DR Congo kuri impanda ya kabiri n'amajwi ye yose hamwe 73%. Ubu sagiye kurasi Kigali nk'uko yabisezeranyije abanyekongo ko niba mutora bwa kabiri azahita bikora. Umuperezida wa mbere wabyimye intsinzi ya Tshisekedi ni Perezida w'u Burundi Neva. Bakimara gutangaza ko atsinze amatora muri Congo, ubwo hari tariki 31 Ukuboza mu 2023, yasimbukiye kuri konti ye ya X hari saa 11:40 z'umugoroba, yandika mu Rufaransa runyomoye rwose amagambo aryoheye amaso kuyasoma akaryohera amatwi kuyumva, agira ati mpaye amashimwe mu mwanya wanjye duhuje inshingano akaba umuvandimwe Felix Antoine Tshisekedi yo kongera gutorerwa kuyobora DR Congo nyuma y'itangazwa ry'ibyavuye mu matora by'agateganyo. Nizera ko ibisubizo by'amahoro bica mu nzira zemewe.